Awaken Soul, nina nivukileyo, nina nibuka impilo ngelinyiso ngoba seniyazi ukuthi impilo ayiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Nansi ke ifamily yenu, naba abantu abafana nani, naba abantu abacabanga njengani, naba abantu ababona izinto ezi-impossible zi-possible. Bekubizela kule event ekade sikhuluma ngayo naku-live esike sanawo namhlanje ngomhla ka-15 ku-March 2026. So-ke ukubhukha kule event kulula kakhulu. akashenmedia.schedulista.com, schedulista lowo schedulista mawuthanda. Noma-ke nje uvele uklikhe le link ela kwi-bio yami le etheni akashenmedia.schedulista.com. Mawuthanda-ke uvele uskene i-QR code le elapha kwi-profile picture yami.